Halo teman-teman, wow, kita kembali berpetualang lagi yuk teman-teman. Yuk kita kembali berpetualang mencari ondel-ondel, Upin Ipin, Tayo, boneka Sweet Kim, dan lain-lainnya teman-teman ya. Wah, ini apa nih teman-teman ini? Wow, lihat teman-teman, ini ada ondel-ondel pocong nih teman-teman ini. Wow, ondel-ondel pocongnya serem sekali nih teman-teman ya. Wow, tapi cantik sekali ya teman-teman ya. Wah, mantul ya teman-teman ini. Wow, oke, kita selamatkan saja yuk teman-teman yuk si ondel-ondel pocongnya nih. Wow, kita selamatkan di mana ya teman-teman ya? Oke, kita selamatkan di sini saja nih teman-teman ini. Wow, ini ondel-ondel pocong bibirnya merah banget teman-teman. Wow, oke, kita cari lagi yuk teman-teman yuk. Wih, di mana nih mereka berada ya teman-teman ya? Wow, di mana ya teman-teman ya? Wow, lihat teman-teman, ini ada lagi nih teman-teman ini. Wah, ini ada ondel-ondel pocong warna merah nih. Wow, mantul nih teman-teman ini. Ih, serem sekali ya teman-teman ya. Wow, ini ondel-ondel pocong Pak Kumis. Wih, mantul ya teman-teman ya. Ondel-ondel pocong lucu teman-teman. Wow, kita dapat 2 ondel-ondel pocong nih teman-teman nih. Wah, sekarang kita mau cari di mana nih teman-teman ini? Coba kita di atas ini ya. Wah, ini tidak ada teman-teman. Wow, di mana mereka berada ya teman-teman ya? Oke, coba kita cari di sini nih teman-teman ya. Wah. Oke, coba kita lihat. Wow, lihat teman-teman. Ini ada 2 si ondel-ondel teman-teman ini. Wow, ondel-ondel Pak RT dan Bu RT nih teman-teman ini. Wah, sepertinya dia mau kondangan nih teman-teman. Wow, oke, kita selamatkan saja yuk teman-teman yuk. Wow, mantul. Oke, kita dapat 4 ondel-ondel nih teman-teman. Keren ya teman-teman ya. Wow. Oke, kita cari lagi yuk teman-teman yuk. Wah, di sini nih. Oke, coba kita cari. Wah, itu ada sampah teman-teman. Wah. Oke. Wah, itu ada apa nih teman-teman ini? Wah. Coba kita lihat teman-teman tuh. Wih, lihat teman-teman. Wow. Ini ada kuburan si ondel-ondel teman-teman. Wow, ada 2 kuburan si ondel-ondel itu teman-teman ini. Wah. Oke, kita selamatkan saja yuk teman-teman yuk. Wow, gimana kita menyelamatkannya nih teman-teman ini? Wow. Kita dapat 2 kuburan ondel-ondel pocong. Wah, serem sekali ya teman-teman ya. Wih. Oke, kita bereskan saja ya teman-teman ya. Wow. Wah. Mantul ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bisa aja ya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya. Oke, goodbye.